نداء الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari in mawdu' na to hawaktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala amuin isiyuin sa kuyag-kuyag manusia haadlaw akhirat. Yadto pa nga subo, sampay hiya subo ta pabaranta. Uno, ako ini, kumuyag ba ako adlaw akhirat? Batukan ko ba ha? In kakuyagan ko adlaw akhirat? Naman jari, in kita, yari halaw mansin gumi ini, sarta, piapan jariin gumikato tanyo paghinangan amal. Imbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atun lil akhirah. In dunya ini pagtanuman sin kita hasupaya mahasil nato in bunga sintianum nato dito adlaw akhirat. At inya dito ra in kakuyagan amuin kakal wayroon na hugna niya. Ampain katantan na naglalawag sing katanaman niya hasupaya sa kumuyag. Naunuin hinangon sing kita niyo. Dahil di hadun niya ini. Sarayaw hinangon sing kita amuin pakuyagon na to in nagpapanjari sing kuyag, iban tagda po sing kakuyagan sing kita rito adlaw akhirat. In kakuyagan sin kita katan nikmat ding Allah subhanahu wa ta'ala dirihilan, amo na yung pagtawagon long niya, daraugan sulga sin mga bariman, dahil na Allah subhanahu wa ta'ala. Na suway na to yad to urulon diha lauman sin gumi ini hawak to in kita dirihilan pa sin Allah subhanahu wa ta'ala kasay iban kalasig hasupaya didto ha adlaw gana-gana madawhat na to imyumuhot na to. Muna biyayta kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala hadis qudsi hasupaya maluhay na to batukon. Beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, Abdi, ana urid, wa anta turid. In radita bima urid, agnaituka amma turid. In lam tarda bima urid, at'abtuka fima turid. Doon hay ni matilag dato na, in amindan lawagon na to asupaya kapatukan na to in kakuyagan. Sing kita niyo, labi-labi na to kakuyagan sinamuin nagpapanjari sin kuyag. Amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Inagisin Tuhan na to Rabbul Alamin, tiyawag kita niyo katan ipon. Long niya ipon ko. In ikaw aon kabayaan mo,
Aun kababayaan mo, aun daysab kababayaan ko. Na laong niya bang kau magrida sin kabayaan ko, pasang danon takaw, papagdayahon takaw doon haamuyin, kabayaan mo. Nabang kau lang nari magrida sin kabayaan ko, doon takaw pananamun sin kabinsanaan haamuyin, kabayaan mo. Bihat. Wala yakunu illa ma urid. Sarta biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala kay napusan. Wayroon da jumatu uno-uno pakaradyaan buat malaingkan amuralong na yung kabayaan kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa babyan, wayroon to gaus na to. Suway na to da batukun ini kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya na to madaw katim mga ini. Namataod ka jinis, laung ta manjari tahatihon, ingaton, uno namayan. Dain ha mga amuyin, hasupaya madawhat na to, ing kakuyakan na to ha, adlaw akhirat. Muna, dain ha mga ini, kiabat to kanta sarta, kialokis, hakitab, muna laung niya, hubbullah, pagla sa patuhan. Ini matarang bangkaw lumasa pa Allah subhanahu wa ta'ala, lasahun kau niya. Nain pakaradyaan ini mataod jinis, tungod paparkala, kakukuyakan, atawa ini kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang sing kita rin di hababaw sing lumini. Kaisa niya. Karuan niya, qiraatul Quran. Pagbasa sing Quran. Bukon pagbasa, amin basahun sadya, buat malaingkan al-qira'a bit tadabbur. Subay siya basahun, iban pangannalun unu imbya basa. Unim maksud kabayaan sin Allah Ta'ala sabab ini katantan kalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaon na ron nakasud in pangdaakan sin Allah Ta'ala. Yaon na ron haon in pianglangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab inya un katantan dain ha amin undang-undang aturan sin akamaniya. Amin subay na to batukon. Yan. Hika tunia wujudul walidain. Amuyin yaon pa indua maas sing kita. Atawa isiyusyunan iya putanta daing harwa maas ta. Bihan. Sabab dua maas ta yaon lawang sin sulga susuran. Yaon halawang simbay. Dua maas. Hikaupat niya ar-rida bil qada. Amuyin magrida kau sin uno-uno na jumatukay mo, hakabuhi mo. Karena wayroon jumato uno hang sulag uno-uno buat malengkan, inyan daing haamuyin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala pajatuhon. Hasababid to uno-uno pakaradyaan subay mo tay maun. Inyan katantan hikarayaw kato. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sumuno kaniya, laung niya, al-qana'ah. Amunain, laung simbahasa ta, mamarahin na hadyeng katan. Mataod matiyo, mamarahira. Aunway, mamarahira. Sabab may ta, inyan katantan, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kitaon in kita, sabab may ta, kabuhi sin Muslim, mu'min, lumabay siya rin hakatan tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kitaon bang biya diin in pangandol niyamat tanpa Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari, doon hay ni mga katotay manghuran, haagama Islam. In pagyanon long niya hubbullah, pagkasi pa Allah subhanahu wa ta'ala,
pagtawakon si mga sila ulama ma'rifatul abdi rabbah. Amuin mag-ingat kita sin Tuhan piyagtag-ipunan ta, amunin Tuhan ta Allahu subhanahu wa ta'ala. Sarta in pag-ingat sin ipon haamin nagpapanjari kaniya, tag-ipon kaniya. Inyan rukun sin ibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Sabo na muna, doon hay ni, intungod paparkala, sin kita rin diha, lauman sing gumiini, haamin mabut in, tumubtub in kabuhi niya rin di, muna, bang siya pasurun palawam sin, kubul niya, inhi pangasubo, muna kato, asubuhon kita bang isiuin, piag tag-ipunan ta. Naroon hay ni, tumagna na in, amoy in lang taalamat sin ing kita makatayma sing kakuyakan sin kita rito dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala bang kita makasambung sin pangasubo sin malaikat doon halom kita sin pakuburan ta. Amoy asubuhon kita man rabbuk hisyuin Tuhan mo. Na im mga tao wala naglawag sin mga inikatan di hadunya nagpasad sin waktu nila, wala nila amoy ini hiyaatay, intungod paparkala, hasupaya lumasa in Allahu Ta'ala kanila, na tanto sadya, inyan katantan, di sila makajawab, doon ha waktu yan. Bang sila asubuhon, biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in mga kafir, amin nagkupur hati niya, tiyabunan in sara sin Allahu Ta'ala, tiyabunan in pangdaakan sin Allahu Ta'ala, tiyabunan in pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin akal nila, iwan pikilan nila. Doon hawakto yan, di sila makasambong in arilong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin tao halom sin pakuburan niya, la adri. Long niya? Di ko kaingatan. Mahita, sabab wala siya naglawag, wala siya nag-inu-inu, nagmaingat. Nahasabab ito, wahi kajawab niya, doon hayan. Naampay makajawab ka niya, roon hawakto yan, imiyan siya, long niya, in Tuhan ko, amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi Allah. Biyan, in Tuhan ko, in Allah subhanahu wa ta'ala. Doon han, hika, dukot na rito, in siya makaingat magtuhan. Hati niya, in siya naghaatay tuod siya, dahil hindi hababaw sing gumini, nagmaingat siya supaya ini madawhat niya ang kakuyakan niya rito hadlaw akhirat. Nasarta, biyabahita kato tanyo, sintuhan na to Rabbul Alamin asal, in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhbibkumullah. Bang kamu malasa pa Allah subhanahu wa ta'ala na imbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dia akses in Tuhan na to Rabbul Alamin in ini biyaitaan kita bang kamu long niya mattan malasa pa Allah subhanahu wa ta'ala fattabi'uni singurin niyo ingkatan kakahinang ko hapag agama. Sigurin niyo ingkatan kakahinang ko. Na in kamaksuran niya, bang aun hinang, wala doon hayaon, kaya upihan daing ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, guwa daing ha amin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tantuha, inyan katan, di mo madawhat ing kakuyakan mo rito hadlaw akhirat. Subay ra kita maka, ini, upi ka niya, makaurol sin limpa niya, akatan sin kakahinang niya. Bang mo kitaon, inmano siya, mataon, hababaw sing gumiini nagdaraawa, malasa siya patuhan, Rabbul Alamin. Malasa siya magtuhan. Sampay, bang mo kitaon, indayaw nila bihan, sa sumagawa. Kamatauran palso. Bang siya wala nakaagad, haamin kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitaon mo biya lo paragbos pag ibadat sa sumakawa way roon
amuin usulon mo atawa urulon mo limpa na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa sumakawa pagtuyuan si mano siya hinangon. Paggastuhan alta bukod sakad. Sa sumakawa inyaon katantan wayruun puunan daing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang pabiyayta sintuhan nato Rabbul Alamin bang mattan malasaha Allah subhanahu wa ta'ala baita isilaya Muhammad in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Agad kamuka ko atawa singod kamo kakahinang ko na lumasa kaniwin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pamattan-mattan bang kau lumasa pa Allah subhanahu wa ta'ala si mattan paglasa kalasahan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mataod alamat doon hayan sin in Allah subhanahu wa ta'ala malasakato. Biha. Na imataod nagdaraawayan, muna-muna na yung mga Yahudi. Mga Yahudi, imbayta nila na sampay tiyanto nila. Imbayta si mga Yahudi, la yadkhulal jannata illa man kana hudan. Wayroon makasud sulga buat malaingkan mga Yahudi ra. Damikian ni mga Nasrani. La yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Wailong niya makasud sulga buat malaingkan Yahudi ra iwan sin Nasrani. Naramikyan nagdarawa Muslim. Bihad tura indaawa nila in sila makasud. Palaun sin sulga. Bihad sa sumakawa mga katote manghuran mataod dayng ha mga manusia nagngangan Muslim wala miya makad hapamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wala himihinang simpyang daakan limpa amoy kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam buat malaingkan himihinang sin dugaing amoy katanaman nila kababayaan nila nahasabab yan in pag-ianon nila malasa sila mahinang bukon bunal ang paroon ding mga alamat bebayta kato taniyo in kakunahan nato tuod doon hay ni hasupaya madawhat na to subay na to urulon in amoy in kisah sin kahalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daing hapanaknaan siya na raak sin Allah subhanahu wa ta'ala karena doonhan timagna in amoy katan mapatut na to sing uran hinang amoy piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan simpiang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala subay na to kajakahan marayawin yan. Amin maurol na to hakadar kakausan na to. Hinangon. Ngabang na to inyaon maurol katan in long takis sa sing kabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na ing kauhaan tag 2 tahun. Hawak to timag na ing pangdaakan sin Allah ta'ala kaniya roon ha. Makkah al-Mukarramah hangpo tag 2 tahun in lugay bang biya din siya nagda sin pag-akama iban sin kahalan niya ha ibutang tahakabuhianan niya paghula-hula niya iban sin kaluarga niya roon inyan katantan iukab kato tanyo sin agama Islam piya kita bang biya diin in kabuhianan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kahalan niya in katan yadto in pagsandal niya hatungod sin parkala longta sin amoy in tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala halaw man sing gumiini na inyan katantan bang muurodon sampay pa ini kahinapusan niya hangpo tahun hamadina amoy naubos yadto katantan in pakaradyaan yadto in Rasul wayroon makaliw kuyag kaniya didto haadlaw akhirat katan sin karasulan iwan kanabihan daing hapadagnaan sampay pakahinapusan siya in nakataas long taiyang kat sin Allah subhanahu wa ta'ala pataas bihan sabab sinuno nakabidda in kahalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pasal sin kasabar niya hatungod nagdasin parkala pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban simpiang langan na amo yan in subay mabatok sin kita hatungod sin parkala lang ta hasupaya madawhat na to in amin lasa ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo
Dahil nga mga biyayta kato tanyusin, Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis, Inna Allaha ida ahabba abdan ibtala. Allah subhanahu wa ta'ala, kitaon niya tukasun. Bang niya kakasihan, atawa mapi niya nabuk ipon niya on ganta, amuyin kasihon, laong niya ibtalahu. Tulayan niya tukasun. Na, tukasun na uno, hapag ka sila sa Allah subhanahu wa ta'ala ang biadin. Hati niya roon hay ni makawa na to. In pagkasimatan pa Allah subhanahu wa ta'ala, suway makalabireng hakatan sing kabuhi ta. Makalabireng hakatan. Makalabi in kasita ulung ini lasa ta pa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil haamoy in sampay ginhawa paranta. Sabab may ta, hitok ta in ginhawa paranta, hatungod sin pagparulisin akaman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon ha. Na impag tuk ta sing ginhawaranta, inbungan niya surga. Surga. Daraugan ta surga. Dunhan. Bang kita long ta abutan doon ha, ing kita nag ini jajaga sin amin di siya mahina in akamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Di hababaw sin gumiini. Nasarta muna in kita piya parulita, iurulta, yung katantan, piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan simpiang langan niya, hakadar kakausan sin kita. Waira isam kita liugos, bang tiri kakausan. Yung mga yan katan. Hakadar kakausan ta. Nasarta inyaon katantan, aun yaon timutup. Tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo, hakatan sin kiglot kahiwal na to, atungod simparkala yan. Naamuyad. Na, laong niya, subay makalabi in pagkasipa Allah subhanahu wa ta'ala, dain haalta, amuin dirihilan niya. Sabab aun waktu in mga manon siya magkaligap si mga yan kataan, maka harap maun pa amuin tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in amuin kaugan talando, bukon amuin ugon talando, in nagpapanjari sing katanyan. Amuin laong ta imuji kato si mga perkala bang biya diin in kita magda sin kabuhianan ta iban sing kabuhi ta atungod sin perkala labi-labi na tuod bang kumugdan doon ha perkala tiukas kita sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Sampay lang si mga kaulamaan in kasimu patuhan Rabbul Alamin makalawi raing sing kasimu ha anak asawa mo. Ini bang takitaon, hambok din ang mga tiukas sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab insya mala sa pa Allah subhanahu wa ta'ala, nakalabi rin hakatan, Nabi Allah Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Amoy in dia aksya sin Allah subhanahu wa ta'ala, labay rin hatakainop, hipapasumbay inanak niya. Way nagduwaruah in Nabi Allah Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Pagkasiriyaak. Labay rin nga takainop, sabab in takainop sim mga sila kanabihan karasulan, inyan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Hatinabun nalit to. Sabab yan to, hinang niya, kita niya. Naunin bunga niya, ripahadun niya, kaya na naman niya. Bang biya dinin, ini, lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya, amuin kaugan niya, anak hambuok-buok da, doon hayaon, sumakawa dia aksay papasumbay, siumbay niya, doon hayaon giyantian sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kibas, dahil halam sin surga, amuin na sumbay niya, dahil diha ini babaw sin gumini. Hasabab yan to, inyad to, nahinang isab sunnat iurol sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabab inyaon katantan, dahil ha mga sunnat sa rayaw-rayaw urulon, hasabab yan to in ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miurol da isab, simingod sing kakahinang na ito. Nahisiyo-siyo in makasingod, doon haamin kakahinang yan, inbis ta sin Allah subhanahu wa ta'ala tutungbasan, amoy in laong niya, hambok na rin doon haon, laong niya di pasumampay in dugo palupa, nakauna na in
ini panayma sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin tutungbasan niya tiyatakaman niya asal amin ipon nagpanaog dugo labay ring hampiyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain pagpanaog sin dugo sin hayop hialal sin Allah subhanahu wa ta'ala amo yan na aon paroon haon riwayat itungon dahil nga mga pahala dirhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin taod sin bulbul sin hayop siyumbay kita kamin kalaguan sin amuin kakahinangid inyad to sunnat iurol na to dahil nga Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na yung biyayta niya na bang matan kamo mula sa Allah subhanahu wa ta'ala pattabiuni singod kamo kako singurin yung hinang ko na inhinang niya simingod siya Nabi Allah Ibrahim in kita simingod da isab kaniya uno-unoin na hinang niya misan pain pangatud tain niya un long tari hikarayaw kato hatat kala na hinang niya yaon biya sin hinang sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an hawak to kita niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam simiyum sin Hajar al-Aswad na pagsuok niya madto ini simiyum isab siya sa sumakawa naghimumungan siya inaki niya habato laong niya banghadya bukon ko kita in Rasul sallallahu alaihi wasallam simiyum kay mo di ako simiyum kay mo sabab di kau makarihil kako kamong paatan di isab kau makarihil kamo daratan batuhad ya kau sa sumakawa in mahal ka dito amuin pangakad hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam paningud hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dito kita makaka sabab sin hikara sa kato sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab miyakad kita haamuin kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in Rasul sallallahu alaihi wasallam di maghinang bang bukunda inyan piyang daakan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala bihar sabab in siya la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha naamo yan mga katawtay manguran nahasabab yato subay na to lagon tuod in katan amin hika lasasin Allah subhanahu wa ta'ala kato sabab matan biyabaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isiyo in malasa patuhan Rabbul Alamin kalasahan day sabsay sin Allah subhanahu wa ta'ala isiyo in matumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala matumtum day sabin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya kataan sin amin hinangon mo isisin sumuok pa Allah subhanahu wa ta'ala hang saang suukon niya hang dupa hati niya lawin Allah subhanahu wa ta'ala di siya mabaya kaunahan sin ipon niya siya in subay makauna hatat kala miyakad kita sing kakahinang amun piatar lang sin daak niya amun yung pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin sambatan dari siya magdaak bang bukunin niya on daakan puunan day nga Allah subhanahu wa ta'ala di day sab siya magpanglang bang bukunin puunan piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala hati niya indua perkala ini himinang kita simpiang daakan ibadat himinang kita lumayo day hapiang langan ibadat day sab hati niya dua yaon kumugdan ibadat karwarwa hati niya pahala karwarwa imana niya bang siya pahala in sabab niya pasal kimuyag in Allah subhanahu wa ta'ala asabab yan hitokbal kay ming kakuyakan mo rin tuhan lo akhirat amo yan amuin ini launta bato kunsing kita niyo mga katawtay manguran haakam Islam naman jari doon haon na suway na to yan jagahan ing ginhawawaran na to lilingon na to ing kakahinang na to suway na to hiagso in pakaradyaan na to maun pa undang-undang sara sin Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah maun da kita niyo paamuin ini sumuno kaniya ini hikarwan niya hiagso na to hiasubo bang ing kakahinang niya on kimugdan atawa wala misan dayan kakuyakan si mano siya liukupan dunya ini lamud pa yung mga jin tumabang kanila kataan simpya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala lumamo diminang hatat kala inyon wala piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala tumtuma inyan karukalan sin Allah subhanahu wa ta'ala karukalan mahita sa babadlaw akhirat asubuhon kita madtumad to sing kataan na hinang tari
May takalong na himinang habihay ni. Unuin hinang mo. May mo hinang. Nalong niya, pasal bihay ni bihay to. Ina ko na mudji harap kay mo. Bihan. Sumakawain at tulon pagpamudji mo ko namin biya piyang daakan sin Allahu Ta'ala labay ring Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naunin ni agisin Tuhan Rabbul Alamin. May ta naraak ta kamubihan. Impagpudji ka ko. Na. Amo yadtin mahunit. Himinang kau sin wala piyang daakan. Manjari hibalik kay mo. May ta kau naghinanghad to sin wala kau riyaak. Nabang kau maghinang sin wala piyang daakan kay mo, lang ta dalil dunya dalil akhirah si budayat. Maghinang kau riha babaw sing gumini dia ak kau hipapahinang yaon, manjari gyanapan mo sin hinang wala piyang daakan kay mo, asubuhon kau sin nagdaak kay mo. Bangkaw sumukat na kaniya sin bayad sin amuyin, piaglugtuan. Dalong niya may tayo sabihin ng munyo, may di akti sab ko'y papainang haon. Hati biyahon sumukat ko sing gadji mo. Sin paglugto mo. Naglugto ka ha amin hinang yan, wala ta ko riyaak. Nakita ka ya. Misan pa hinang marayaw. Mataw din hinang marayaw mahinang. So pamabi ako naghula ang mga barangay yaon. Manjari, ikaw may naat pa, manaw na kaubihan, nagdarasin sa sapo mong bihan, harap. Magsapo ko sin ini dani on katanta. Napag-ubuset to ko magsapo, madto ko pa barangay, mga yu. Gadji. Napigil mo rihilan ba ikaw? Sinuay roon. Wala kaw naraak. Nga may taisiw kaw. Sa ininang mo marayaw, naglano kaw. Ikarayaw. Sa sumakawa, di kaw makakabayad sinamuin. Hinang mo yato. Yan. Naamo yan mga katotay manguran. Asawab yan, uno-uno pakaradyaan, suwayin bato kuntaroon, doon haamuyin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in karidaan tuon sin Tuhan Rabbul Alamin, amuin bato kunta, in katan kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasupaya, in yaon katantan, ma ini dawhat na to, ini kakuyakan na to hadlaw gana-gana. Sabab muna in Rasul sallallahu alaihi wasallam hatihon na to marayaw. In pag-iyanon mahinang kau Muslim, tumagna kau mahinang, subay kau makasahada sin shahadatain. Kanganan na kau magtuytoy Muslim, bangkau imian ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muslim na magtuy. Bihan. Na. Awo siyaon, habihad to. Bangkaw himinang murol singkatan piyang daakan sinamuin, siyaksian mo, daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, hati ni bangkaw imian, daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay ingkatan hinangon mo, amin piyang daakan sin Allah ta'ala kaniya. Di kau manjari himinang sin ikaw kandiri mo. Hawala yaon kiyang pangdakan sin Allah ta'ala, sarta wala nakapangdaak, hindi ak sin Allah subhanahu wa ta'ala, himinang sin amuin, hinangon. Nabihan mga katotay manghuran, haakama Islam, inyad to, hatihon na to marayaw. Hambuk yan to rin ang mga pangadjian ta, supaya, kalo-kalo, inyan katantan, hikataw na to ha, ini, bigi jantong na to, maurol na to, insyaallahu, subhanahu wa ta'ala. So, sumuno yan to, hikarwa kanapan na to, maabutin waktu, insyaallah, subhanahu wa ta'ala, manghumbay dako kanyo katantan, miabot na yung waktu na to. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allah